Thematic so ndika ndovanda rimi ande mugivhela kwa vothenga mani riko vatanganedza vakada vavatechelesa Ntumbu MAPFURA online radio richiko mamula ende kutorozipfa na vone vana so riya riko gambula tiri avanga vachisema va ri Ntumbu we riko tiphina nga manda ko thechelesa Ntumbu MAPFURA tiri riko suva ande muri arali va chilo swivona so ri chipato chavo chi nga gumbu kumbula mapi kha va ri yo wini khomelo suva na yini ande muri ndi rimi utazipfa so ndi mugivhela what's a weekend ndori ndi chikosisa sa mulova na mba mulova yi asivona so ri vathu vone to fana na ngo wa mpengo ndi vathu vane to wamba ngo so ri ndi vathu vane ngo sekolo mangala kwa sekolo ri ndawe ndi khomela acha ndovha ri ndi chikoputisa ndi ndi totole ya vare chitovuya rekodiwa nga manda vathu vothe vana khori Ntumbu we ndi chipika chacho cho ri suvi ungarosiya vaswavhuḓi nga manda wa rochisetha muthu wa to ri khombela uri khombela phembelo wa magege uko sivona so ri Ntumbu we chiphato chi tovha nga mufembo ndanduna ari was a weekend ri mugivhela vamwe va ri Ntumbu we kharri ndovele ri ndi livhuwa nga manda ndi mbusini ri khou nyanga u tou vhudzisa vhone vha ḓo ḓi ri mbudza zwavhuḓi nga manda vha ri Ntumbu we arali muthu u tshifhaṱo tshawe tshi tshi tonga afukada o to beba o to tisani ndzantsi na khavali mwanga manda thiri khavara ndi vasumeta so ri namusi ndi mugivhela thina na mini ri to ri ko to tiphina ri ko jaiva ri ko ita mini ri ko vuya va to swipfa na vone vana so ri yeah Ntumbu yo ri ko tiphina ri ko suva nga to raro thiri khavara ndi mboḓi ri ndi va kwasha nga litombo asili wasipfa so ndi manga matomane a to vha tshi khou tou vhundula vhane vha ri vhudza zwavhuḓi nga manda vha ri Ntumbu we ri khou suva ri henefho tsiri kha vha ri dovhe ndi vhoḓi ri ndi vha funa zwone Zimbabwean afro a ri quarantine tsiri ri mboḓi ri lockdown vhathu vha swika ri dzule manyani ro tsireledzea tsiri a sono ntakadza nga manda ndi so ri hu khou pfhi ayiwa tshikolo tshi khou vula mbuso yanga ndi ri arali tshikolo tshi khou vula andi mugivhela a tshi tou ri mande a ri Ntumbu ndi weekend mamulani
rosuba rote anangadora Ntumbu anamsunduko tamanyana jatingo tabone tirwa chitopa na never Ntumbu rekosuba vanhu vashorikodi wanga manda vona kuri Ntumbu naka Facebook WhatsApp kana indra ndikataona rimini YouTube vatoramba nane vari Ntumbu rekosuba na inu namsuthoma ngorumelisa kauri ndikati ndikuvaguma ndebure chipoto chavo chichitonga mbato wawana mtu wode chipoto chori chingatabula karisube tirwi richubuya rwimbo riambe singa weekend and mafungo rorumelisa na vari Ntumbu rekosuba nai vari libonga manda vana kuri Ntumbu vari lambeta wo tirwi rekori ava SVM vari Ntumbu kasho kaye batuni basari bonga manda vana kuri Ntumbu na vavedze tirwi abone bo mafungo ndrinzumbululo na mudra mangenge antundreni ndari mudau dziroton rekotoralo mamulinga ase mugivhela Andemurikati vana votsire khavari ni vathenenga matombo ke vone endra ndemugivhela khavatorofa ndirimi rigaifa richubuya riko jatingo dzavone vari vudza vari Ntumbu riko nyangosuva mamusi tsirwi atatofa alirwanga manda lingondo korwa chibhaisikira mbuso yanga ndiri vanga rwa chibhasikira vorwanga wejena vane vorwanga mugo vakuri Ntumbu ndiko nde chibhasikira kakadugu ndrimini zvevo rikosuva dofa weekend ndika Ntumbu MAPFURA nzanzuna ase zvino ndichitobya rwimbo ndiriko jatingo dzavone vari rumelisane tiri vari Ntumbu ari mutse ari sube ola andavuriri vachikojaivha vachikotovara muti wavo vari karisube dali andavuri vagumanini tohaga mufunwa wavo ukavasekoreri I love you Rekotoromba vorri vana va mianga arali munhu ana chipoto chonanga pfukata ka varo musata vari you win kombela pfukata
ri kumugivhela wa vutika mani namusi ri khou suva navo ava to zviamba va ri Ntumbu we hoinoni o to sikiwa chipoto wacho chi to va chikhopha ndra arali va chi to setha va vona zwo fura something amanda kha va to pfa mafhungo a ḓifha okay ya hoyu ndi muḓifha une u nambita zwavhuḓi nga maanḓa MB baking ri ita mini khekhe mabeskisi muffin na zwikontsi fat cook vhone vha tshi nyago itelwa zwoṱhe kana khekhe ndi ya birthday baby shower na zwiṅwe zwinzhi kha vha kwame MB baking nga uralo ri khou vha itela hezwi u fana na khekhe biscuit muffin scones fat cook na zwiṅwe zwinzhi vha tshi ri ṱoḓa vha khou founela kha 071 33 47175 vha tshi ri ṱoḓa vha ri vha vha founela kha 071 33 47175 ndi mini MAK and baking ndi ene fone vha ḓo vha tshi khou vha itela zwone namusi ndi khou vha thoma nga dzi ndumelisa amba vha ri Ntumbu ri khou suva thiruri namusi ndi mugivhela thiruri a u nona zwiṅwe ndi khou suva na vona ya ḓivhudzisa zwo ri mudzimu vha vha khou sika mini u tshi wana uri muthu tshifhaṱuwo tshawe tshi tshi nga tshikoropo wa wana muthu wane khopeni ya pakhezwi mapundu ndi mapundu kana ndi mini u vha u khou ta endra ndi madekwana songoko zwo ri khasho na kha YouTube vha i wana vha subscribe pfa a ri un'we fhedzi ri tshi khou suva rine vo Ntumbu mapfura ari va to robuta va ri Ntumbu ri khou suva andi to dovha nda ri mini ri khou vha mbudza un'we fhedzi va mu wana ri rhonga libemuda ra mabemuda ndi va vone vathu va to vonisiwa na zwo ri yaho munhu a rhonga bemuda vathetshelesi va ri tshi mu amba ri ri upfi rama a tshi khou dzhena nga nephalamane dane bambilos a tshi to ri ndi ya khona a to zwi vona zwo ri hafhano ndi khou ḓo to voniwa ramabemuda tsaka va ri mini we orwa ndi ramabemuda a u zwibva zwo ri thale na kataradzo muhadzinga ri khou suva ndi mugivhela ndzandzina a ri a dzhia ṱhingo dzavho wei vathetshelesi kha ri ḓo amba 072 90 19831 kha vha ri foinele vha ambe na rine ri tea dzindumeliso namusi thi ri khou suva na vone vha ri vhudza vha ri Ntumbu ri khou nyaga u suva namusi ndi mugivhela thi kha vha ri foinele ndi 072 90 19831 muthetshelesi vha ambe na rine ndira muthetshelesi dzandzuna kha ri ḓo fa namusi ri khou ri mini ri khou lumelisana uri ndi nnyi afha Ndi the queen Ntumbu. The queen of the station Valley. Yes, Ntumbu. Queen namusi khashe khou mufara ni ṅwana washu I khou faresa zwavhuḓi a msuvheleli Ntumbu. That's right khou livha nga maanḓa Valley Ntumbu a ri suve vhathetshelesi na Ntumbu. That's right muthetshelesi khou nda ndi madekwana wei Ntumbu. kha ri suve namusi ndi mugivhela ri thambesa zwinzhi to kwasha namusi Ndi makhadzi Thusi Ntumbu. Thusi Khwina. ri khou mamareja ri khou suva Ri khou suva nga mapfura a sekwa Ntumbu. ndzandzuna ni na nnyi afho namusi Ndi na ifa langa mani Ntumbu ndi ṅwananga. ri khou livha nga maanḓa Thusi Ndi khou lumelisana khuthi o ntsia u suwana ni ndo sala ndi ndoṱhe Ntumbu. Ntumbu ri ḓo vhonana. tata Thusi muthetshelesi namusi ri vha khou suva vha ri gai we enda va munyani muthetshelesi nda muthetshelesi va munyani
Ntumbu. Nzanzuna. Urini? Rikosuwa na bone tirwi. Ndirusa nine chandamo bva chandamo. Kazvila Zimbabwe. Kare ndirumerise makuru wanga uKristina nechandamo. Nda. Na mianga ndiwo Rose Chilizi nechandamo. Nzanzuna. Na muratu wanga nditendani mampeu. Kazvila Zimbabwe. Kare ndipetsera yamwe mutanga mafinchumiseni dongido apo ni muneba wanga. Nda. Ndando. Chandama Zimbabwe. Kazvo. Nda mtachara sematakona vakatuma mafura. Enda. Apo noni ndifagila lerina masisi. Ndra. Enda. Ntumbu. Ndanda suvelelini na inu yari afe ndikorumenisa Ndiane pa Bokomo Ntumbu unotangana na chilisano wa Ntangeni. Ntangeni chilisanani. Bokomo ngavudzulo wangeni ayani ndi chilungoma. Chilungoma yela tukuta. Ndawo yanduna. Ntumbu rikosuwa na ini hote onerabahone rikotikeza ngamanda mbekanya mushumo kana radio ino ni yashu. Rikoliwa ngamanda kona ni yane. Ari ndi bafare babiri bararu Ntumbu. That's right. Ndikatomanga machete ndi minijere wanga ndishumana bwane pa Bokomo. That's right. Ndafara rudzani Ntangeni angeni ayani ndi mkomano inoni. Ndafara na mkeguru bo Maria Ntangeni ndiri babe safe ngazibinge za lockdown. That's right. Rende ndi ba quarantine ndi ba sanitize okay no fa. Ndanda. Anzina. All right mtaka kabafone bari mudzari kare rumelisa ndandi matekwana hi. Enza. Yui angondi tatorimini ngo bagai nda. Da. Kariambe mngana wanga rikosuwa rigai na nyone bakunumelisa hi. Rigondriane we. Vakwambela chikumbuni cha sekwa pari yafuka. Nda we. Enda. Una mtu hapo. Kaba do kokonya koko una mtu. Koko nzanzuna. Right, kezo kaba fare rido fandrumeliso tiri. Nandi kwenya kutofara wokumani mangana ngangetsani ndi nyagofara na bona veresani Pretoria nge na vatu vote nge blog jiwatu kana vanga vo fipo vo pango na vo basta Ntumbu. Donu mudza niri mune dane gai. Blog ji. No siya bangwe. Nditenda bona. Wo godaddy. Ndi boshando go bali palale. Tata. Ndamina. Ndamtechere sindo batanganetsa. Hello. Ndanduna we. Urini wa Ntumbu. Rikosuwa ndi mugivhela na musi tirwi. Ndiko zidira. Yebo kaba drobe babili na bararu bana bafunesa. Ndiko lumelisa. Ndiko lumelisa liwani na tengwa ubaba na tengwa so no wali venen. That's right. Ndado banda lumelisa Sydney rakivani ubaba na mlotu so no wali vene. Ndanduna. Ndado lumelisa zikimudinda. Baba na wali venen. Yeah. Kuri wangamanda mumtechere siko ndande matekwana ubone bwa wofete. Ntumbu. Ndanduna. Ndikorofana sauti kamanda pa Ntumbu. That's right. Nda. Kuri bwa isangamanda baba na busiku abuditirwi. Amen. Namsari ambesi namsari kwa rwa matombo pete ndimugivhela tiri bathu vacho vatombo Ntumbu we reko mama roja ngandole yakamata wotero khabara dondi mutechelesi atina mindi kuita subinge namusari kodi bwanga manda vathu vote vaswiphato zononga foromo khabode zori utwamba ngonda vavona ndi vandombulo pata ndombulo itori dotro faria valibuwa ndra mutechelesi ndra we una mutu una Awe. Nza. Urini Ntumbu. Ndiko liwa ngamanda ndione rikosuwa na ene mwana miyanga hii. Arusuwe Ntumbu. Una wana na msuda wa rikoto mbombo nyanga ndele kamata watirwi. Ntumbu nikombolo wa Farao. That's right. Nikombolo lumelisa miyanga wa Patricia po mapate. Nakutsianga wovika. Na mratu wanga rufuno na mwananga uyafa. Uko rima na ererwani.
Kadambudza uko rima pate nani ke bothulwana Ngani ngemapate ngeke. rekodi wanga manda tiri Alright. arisube ngona mianga that's right ndra apo mthetho okay yeah akore mini okay nda mthethelesi Madekwana Ntumbu. apo ndikomba na nyiso zino agai Kadzi ya chitichi Ntumbu tanda nemarumo bva mukoma sinando. nza Ndikoenga rumerisa Ntumbu. Ndikarumerisa zvanga nyama ndobva mukoma sinando Ntumbu. hey Rikotsuva naye zvanga paza zvino. ariko dipina Ane pala Pitori Ntumbu. nza Nda tata Ntumbu. alright kazo rekodi wanga manda watono kore Ntumbu we rekodi pinesa na musi anga mjibara wabude mjibara na waba wama nakana ngoto rane kabara tabiri imboni richubu ya batejelesi wacho ritabara chikosuba na bone nimada wasdiba na bone manda sorry musi rikosuba ngoto rane richubu ya ritabara chikomba swijetiri unebona watu wamba bere Ntumbu we yiriko mama rejanga zile kama zao au no hana abata wafa abata rosifa richubu ya ritabara barabara chikori batejelesi wacho roba tangane kandidi bubatu barabara midore andali pop bata rofa nande to bandar mi are basango borena msanga mugivhela Bater farra batejelesi wacho record zamre musiko de usabudi beter record lura misaslo nasina king mnada record barote ngoto rano bachika de batejelesi Ntumbu MAPFURA online radio korombo re bathu basho buso yanga keyi chikoro chikofula kana bana bakwa sikoloni buso yanga ndio ri ba biki aile kabala ba biki tiko uma andi so butinga mandara juba muna chingati wono riba ko teje Ntumbu MAPFURA wane pode baba wane tirwi rekati barate so butinga manda atina na mini chera faracho nindi to richiko suba karisibe so butinga manda rekodi wanga manda na msroba rodhalela apalo na bidzo fi maungani get ndima okay ndima ungani lodge so butinga manda
muso yanga kheyi vathetshelesi vashu namusi ndi ḓovha ndi khou vhafha tshifhinga tshine vha ḓovha vha tshi khou amba na Ntumbu Mapfura. Muso yanga ndi uri nandi vhathu vashu kha ri ḓo tou thusana we. Kori Ntumbu re ko suba rata so dinga manta ko barende barende ya bali buwa arali bona batho ko domba bari Ntumbu yeo murara vha tshi kona muvhona muthu khoyu ndi runa vhathu vha zwifhaṱo zwo no tonga ngade ya phiriphiri vha nga musedzana hone musi yanga kheyi vhathu vhashu ri khou ambela uri vha dzhene namusi ndi vha vulela dzi line ndo vha vulela dzi line kha vhaṱo namusi ri ḓo vha na mweni thi ri na mweni muḓivhaleya ananefha ro sikana ḓo vha ri naye vhone vha ḓo dovha vha dzhena vha amba naye ri khou ita suveleling in the suveleling of a suba vhathu vhashu ndi kale ndo guma mba tshikhuwa yi avala vhona khori Ntumbu we ro funzea nga maanḓa vhona khori Ntumbu tshikhuwa ri ḓo ni thusa ngatsho ṋamusi vhone vha soko to dzhena fhedzi vha ri Ntumbu we phindulo kheyi ri khou ḓi tomba vho ri ṅwana khou khou vhuya a tshikhuwani a wana muthu a khou lisa kholomo a zwi tama ri yo vhuyi ndi a i funa kholomo a vha vhudzisa vhone ri ma daddy brother uncle who is this vha khou mu vhona muthu u khou lisa kholomo u pfhi mini khoyo u khou vhudzisa ṅwana vhone kha vha mu fhindule nga Tshivenḓa ri tshi khou ita maṋaṋedzi vhaḽa vho itaho zwa tshikolo thi ri vho itaho maṋaṋedzi u fhirisa Ntumbu kha vha ḓo pfha hu na muthu ḓithu ndi muthu ndi tshithu muthu ḓithu ḽi mu ḽa ṅwana khou vhudzisa a ri malume kana a khou vhudzisa vho nga Tshivenḓa tsho ṱambaho a si ri a ke tsebe ri keng muthu oyu a ke tsebe ri keng muthu oyu vha tshi khou vhudzisa nga maṋaṋedzi na mamini na mini vhone kha vha mphindule ṅwana u khou vhona muthu ono khou lisa kholomo nṋe ndi zwi ḓivha nga tshikopfi shepherd zwino vha ri vhudze namusi ndi tshifhinga tshavho ri khou suvha vha to mbudza vha ri Ntumbu we muthu o lisa kholomo ri mu vhidza nga iḽi nḓila nṋe ndi ri upfhi shepherd vhaṅwe vha ri ndi mu lisa kholomo zwino mbudziso nga kheyi huna zwine Ntumbu a zwi ḓivhi kha ri tou thusana vhana vha miyanga nandi tshikandeledzi tshipfhi mini nga tshikhuwa ri khou nyaga u suvha hanefho tshikandeledzi tshipfhi mini nga tshikhuwa kana hone tsha hi ndi mini nga tshikhuwa mbudziso ndi nthihi ndi mbili tshikandeledzi nga tshikhuwa tshipfhi mini tsha hi ndi mini apfhi Ntumbu we ni khou tou ṱuwa naye muleḓane kha ndi khou dzhena hanefhaḽa vhatukanani ndi khou yo vhona mane wanga mara ndi tshi ri nda fhedza ndo dzhena manieni nga tshikhuwa vha ri mini nga tshikhuwa ri vha na go pfhi signal is not found offi signal is not found vhaḽa vha ri na navigator vha ri Ntumbu ri tshi khou suva ri tshi khou ṱuwa ri khou hone nda ri wa nga tsha hi nga tshikhuwa kha vha ndi tou zwi amba I'm going to see my little mama sister but I lost ndi khou ya nga vho tholafu vhone nga Tshivenḓa ndi khou ndo rwiwa nga tsha hi ndi khou vhona mane wanga tsha hi ndi mini nga tshikhuwa
chikandeledzi ndimi ndikachikuwa kharisuve anepo nda ri chiveredza vari koja thingo dza vone vari vudza vari Ntumbu we hayi ndiyanivudza hey hapa ri khodzonivudza sori ndimini hezwo zwithu nga chikuwa ndiyamuri va toro swifa ai vo Ntumbu ave va pupiwa nga dzinyambo ri mo ḓi ṱuwa a va ri ṱuwa ri kwamba ri vhathu va kha va ri vudza swo ri mbuseko ri mini kha ri thome ri tiya muya wanga u ya fuma u tiye muya wanga a ri ko vuyi ri na muweni ana ko ri Ntumbu he a tshithu ndi ko tshimandafhadza tsirwi na vhone u sala vhone ri tshi vhuya mbudziso kheyo dzhai kana tshikandeledzi nga tshikhuwa ndi mini I'm saying, what's that? What's some corn? I'm say I'm lost. I'm subbing in the subare. That's right in Ntumbu. And I'm give it. I go suba terry. Sitting up for a Sunday weekend. At the chambers and my music. Apunga do sumana bo. Parin Ntumbu. Roitani. And the Chumbra number Mro. Ricken. Rico Wanga Mago. Darin the tent and Ntumbu. Rico Suba way. Kabasako Ntumbu.
Arigai man. Rico la monati. Abang baga Ntumbu man. Ntumbu man. Uko fumi wa wana mamianga tano wako ranto bana. Say on fire. Who's on fire? Eh? Who's on fire? So that's right in this song something about the sinus irritabat. King into here kwita ko wena ku ri ukube muthu. Ka le butsela wena wa ri Ntumbu ye. Wena o mafura kwa suba ka isubelela ka wena. A ke le rata kudu. Aka bolela ke re ka tshangana ke re yo wi. A re ke bolela ka tshangana ke re yo. Manitsa ke Ntumbu. Ngofu wena o ne entla mono. Ana silava ne siranza. Ana sasa sina maka. Oni entlela ku ri ni ku xavele jamu yo. Ni jamu ya chukela yo. Re ke buya ne ka bolela ka Afrikaans. Ka ri wena Ntumbu ke bolela ka Afrikaans. Or na bola ya Afrikaans. Aka se baie moileke. Aka se baie blay. On the fun Ntumbu van die dadele ke toe. Maak here jy no. Jy van die prate van Ntumbu van die radio van die MAPFURA kan swing za ka soba. Akatsibi ka re ka bolela ka hini man Ntumbu. Eka marni ge frustani Afrika te bade ke sale prat. Aka se baie bling. Ukomele iso. Ukomele diso. Kama ta fari chiko babutisa so rich candidates. Kana borwanga cha hinga Afrikaans ndiyo none batho tshele swa shotori ba go re foinela ba re botsa ba re Ntumbu ndaruwanga chi candidates. Ta tro fari chiko tro sia ba ka endra. Re chiko babutisa ka Afrikaans. Kama ta tro fa. Re go tori na chi candidates nga chikwa chefimini re go babutisa ka Afrikaans. Anda nduri bana batso go re Ntumbu wenga Afrikaans chi candidates. Wat is klok badu? Ndika Afrikaans. Wat is klok badu? Ndi chikandele dzinga chikuwa. Wat is klok badu? Bakar dirumena na mledza hapo na kati Facebook ba ri Ntumbu ko ri nyithuso nga Afrikaans. Anomsele mugivhela we. Ariko suba. Wat is clock badu chikandele dzichipfimeni ka chikuwa batho ba chikariambe kari to kwasha dzithodza swa ri dofa ende mukiva ri chibuya bani ko dovera mpomponya suba nane bala bona ko ri Ntumbu we hayi ni ritela zwithu we hayi disani sofa batho ndo ambela chidulo ke sofa khalid bona ko ri Ntumbu we abeto dzula nga ngele bona we bo jena taxi ni Wadzula taxi una batho vane bofiwa kha mivili varajizula taxi no vona heyu odzulo hapa ya onewa kha muvili ndi bumbulo la vukuma varozibona uri ya hili ndi ndundruma vaone vathu vono fivo ndundruma ndundru Ariko ko mande entro ai andando ko chaisa Robori ndi chaisa hai ndiko towa avarechelezo vacho ka varivudza ri tuwe advert dzimwe na dzimwe apo dzopewa ndi tuwena na mwene wa swa ri Ntumbu hai no this is too much ndi kwambo ri vana mashaka avo va kochemela ka goro ya private oyu amashaka vo mavili una ndundruma ndivo ndrundru ava
Ai, kabar tuwe. Ai, kabar jawe tingo. Hey. Ai, record jati go za wata jani so wa rubuta sorry. Na chikandeletsi chiviviri. Clock Badu. What is clock Badu? Chikandeletsi nga Africa chiviviri. Hey. Ndikotombori matechereso kavata no phone avatwamba nami vambudza vari Ntumbu hey. Ngozwa kuma. Riko mamareja riko suva hey. Call vapo mtecheresi kavafoneka 072 90 19831 vari vudza vari Ntumbu wey. Chikandeletsikana chaihi ngaafrikanzi chipi hezvi hey. Ndatichadiva adichadiva vatecheresi vacho kani avona kani kavatorifonera chikandeletsi chibvi mini ngachikuwa kana chaihi ngachikuwa mwe mutecheresi koyu ndra hey no kavarivudze ndiweshambogo ngapo vari chikandeletsi chipi sleep paralysis. What? Sleep paralysis. Sleeping mini. Sleep paralysis rikosuva. Rikosuva. Ndra mtecheresi. Ndra wey. Endra. Nzanza Ntumbu. Eish. Oh, vudzeni. Ntumbu ni kama nataki range hapa Cape Town. Yeah. Lolo bani kujori chikandeletsi chifimini nga African. Chivimi. Chifi can't value health in you. Ai. Bome. Manoto yo. Ntumbu baba. Mtecheresi Ndra mtecheresi. Ndra mtecheresi vamuyani. Ndikonya kutaziva chikandeletsi chirimini yo. Chikandeletsi ndrimbini. Ngaafrikansi. Afrikansi na Chivenda zviyafana. Kavadaudza nacho. Chikandeletsi. Tata. Ndra. Ntumbu. Hey, vatecheresi vasho vatorifarira mtecheresi akava nditondelifarira ndidombera varifarira nyana ngamingo yanga nda pano ni vathu vashu kasho dasari kuri studio kachitiwe ngori vazvona kasho chida rivari na problem ya dzi-effects dza vathu side pedzi ndikwamba uri vathu donation iri kuitoda uri sechazvibone izvino nda mtecheresi ari muyani Ntumbu. ndanduna Aniri Ntumbu. nditorivi ndikwamba ngachikandeletsi Auna zvimwe ndimatinovhera hapo Martini. Ndiyazvidiva Ntumbu. Riudzeni chikandeletsi ndrimini ka Chivenda. Chikandeletsi zvakudzi chipi force of gravity. Mini? Force of gravity. Auna imwe ngowo Ntumbu. Noita geography ni. Husina nani Ntumbu. Force of gravity is anything that occupy in space and have a mass. Chani kandeletsa pasi Ntumbu. Nakhona ndila. Ndikuzviona Ntumbu. Natini vayani. Ndizvone Ntumbu. Ndanzuna. Ndatibatekwana. Hey. Ntumbu. Ndanzuna. Hey. Ndiona Ntumbu. Uri Ntumbu. That's right, Valley. Arne mungu danga African tapon tum ukota mgonyana na sofa Ntumbu. Valley. Ndi ID banga African Ntumbu. Ozo dibu dosai. Arne mungu danga African. Yes. It is left Magnier. What? It's a left Magnier. Bye. Ek is baie bly Valley. Bye. Ek môre. Wat dit is Afrika jona kwa kwa Ntumbu MAPFURA ndiyone. Endra Ntumbu. Ta. Ndimasithi makana ubhathanama. Chandra Zimbabwe. Ntumbu. What is clock Hagatu?
Ntumbu. Nda. Tikale tingafune kansi. Nda. This is salt and vinegar. Tata, vatachaza ndikofana line. Ndikofana line. Haya. Right, ikazori dabariko dza usikale rikotanganedza mwini washo ngotoraro khabar cha rimbo ni richibuya andi ane phone ridabar rikotanganedza mwini wa dola na musi vatu washo tsri usikale riafara khasho hey ai ndebugivela ne durini zvazviro hey show yasho vatata demand ndiko rimboni nne ndichibya rimboni ndichibya rimboni ndinaye mweni namusi rina surprise yavo mweni uko doda pa rimboni chino riwakomba da bredza riko tuwa Alright, na musiba da already neno rakana bezi ndikoto vasiye chikana ni na musi ava ndo nyeko to vachito vote vari ntumbu hani vuyani ndimugivela rinaye mweni sasino nepa tiring dunia kacho pezi na vatechele sirito titota vavili na vararu vachama vari vambe naye mweni koyu obvula zote abvula pride ndikouda kashoni ntumbu we mini kana mini ava areila bva kule kule na une studio chavaone pezi avatechele smasho ayi homuna ada adhala pa dunia kasho ari hayi ntumbu we rikovona mushumo wa vudinga manda na vone vana manto vakona uzivona vanga rititusa vanga ita mini pezi mweni koyu. Right, ikazo rokandiwa na musitri vatata zvifa hona vatu vane utovasedza ruviri na ruraru wa zvifa zoriya ukovona vatu vane vavana chirunzi vatu vane vatosombedzisa zori ntumbu we ritidosiva naini zvazvino kavadzafa zori oyunoni ndi nyi ane vona mweni kovatanganedza ya apa noni rine rokandiwanganya nave na netidhizo ndokandiwanganya petu ne ndine DJ Telkom keso DJ Telkom koina msi wona nda DJ Telkom ndisuzwa vudinga manda ndikuzvifuna nga manda no da fana nini vamwe va vatu va DJ ne vamwe va vatu vane ka kupfika equipment ya muzika ne vamwe va vatu vane ni akona dziwana ni vatu donombudza DJ Telkom zwinwe zwithu zwine ni to amba stukutuku nga musi ni chithoma utova DJ ndi mini chimwe chithu choni itaho kana ritira choni influencer kana choni tutuwedza uri koyu DJ Telkom koyu onova DJ na musi zwithu zwine ndangazviya mari zori zokonda vadu ndive DJ chithu chotomisa uri ndive DJ ndi musi ndichitotangana na vamwe vasiwana vaviri vachikuita zvojaivha
vha nkhumbela uri ndi khwine ndi tshi vha ndi khou vha lidzela radio vha tshi khou dzhaiva tshifhinga tshi ra khou shumisa DVD na tshipikara na radio ya nḓuni ro ri tshi khou ḓivha dzhaivisa hanefho hanefha vhasiwana vhavhili then vha swika vha ri no ndi khwine ni tshi namba na vhathu vha DJ nda ri zwa vhu DJ nṋe a thi khou tou zwi funa mara havha vhasiwana vha nkombetshedza uri kha ndi ite hezwi zwa vhu DJ then ri tshi khou ḓi ya phanḓa vha swika vha mpha dzina ḽori DJ ḽori Telkom nṋe nda vha ndo ṱomedzela nga murahu hange uri DJ na ri ni DJ Telkom nda kona u vha DJ Telkom nda zwino call you DJ Telkom vhavenḓa vhashu ni a muḓivha vhaṅwe vho ḓivha kha madikitani yone DJ Telkom a zwo ngo leluwa u ḓiwana ni DJ huṅwe ni nga soko fe nyimbo edzi mini fhedzi tshithu tsho ni ita uri ngoho ni ḓiwane ni DJ Telkom ono khou ḓivhea tshine tshine tshi to ni vha mbiluni yaṋu uri ngoho ni swikelele hafha hune na musina vha hone ndi tshini tshetsho DJ Telkom tshithu tsho nyitisa uri swikelela hafho hune nda vha hone ndi nga ṱhuṱhuwedzo ya vhatevheli vhanga nahone vhasiwana vha u dzhaiva ngauri ndo swika he nda tou vha na thimu ine ndo vha ndi na vhasidzana vha u dzhaiva vha no swika 15 na vhatukana vha no swika 20 something then zwa nṱuṱuwedza uri ndi ite zwa vhu-DJ u swikela hafho hune nda vha hone then u bva hafho ndo swika ira tikedziwa nga vhatevheli vha vha tshi khou nthamba fhethu ho fhambananaho vha tshi khou nṱuṱuwedza uri no buḓo ḽe na fara ni songo litshedza ṱuwani ngaḽo ni ḓo wana uri khamusi tshiṅwe tshifhinga ḓo swika na ḓo vha kule nga maanḓa Telkom ndi u nyanga u vhusa ngo mbudziso ndi a zwi vhona kana ndo no zwi vhona zwiṅwe zwa tshomedzo dzine na vha nadzo Telkom zwithu zwoṱhe ni khou tou zwi ita inwi nga noṱhe kana hu na vhaṅwe vhane vha ḓi ni thusa vha vhona zwine na vha nazwo vha ni tikedza kana inwi muṋe ni tou ḓi itela zwithu zwoṱhe Telkom zwithu zwoṱhe zwine nda vha nazwo zwino zwa muzika ndo tou ḓi itela nṋe muṋe a thi thu wana na sponsor na tshithihi kana muṅwe muthu ane a khou tou tikedza uri Telkom farani tshipikara khetshi zwiṅwe na zwiṅwe zwoṱhe zwine nda vha nazwo ndo tou zwi renga nga kha nṋe muṋe ndi khou livhuwa maanḓa vhathetshelesi vhashu ri naye DJ Telkom ndi a livhuwa nga maanḓa uri DJ Telkom o ḓa khou khashoni a ḓa studio u khou vhona na dzi setup dzoṱhe dza hafha u khou vhona na zwipikara tshiṅwe na tshiṅwe u khou tshi vhona hafhanoni sa vheu vhaṅwe ni khou zwi vhona hanefho fhedzi Telkom khoyu Telkom ni nga vhudza mini vhathu vho no khou vhona Ntumbu MAPFURA online radio kei radio iko khashoni inwi ni khou tou ḓivhonela ri nga tou ri ni tou vha khali yo bikaho ni nga ri mini kha vha vhaṅwe vhathu nṋe zwine nda nga amba kha vhathu ndi nga ri zwine nda khou zwi vhona hafhanoni hu khou ḓi shotha zwithu zwinzhi nga maanḓa lune riṋe sa vhatevheli vha Ntumbu kha ri muthuse kha zwine ra nga kona ngazwo ri nga kha ḓi donate kha musi sa sofa ḽi khou ḽi amba ndi khou tou ḽi vhona vhai ḽone ḽi khou ṱoḓea sofa na ngoho na ndi tshi dza u mona hoṱhe hafho ndi khou zwa uri hu na zwithu zwinzhi zwine zwa khou ṱahela zwine vhathu arali vha nga thusa he radio nga aluwa nga maanḓa DJ Telkom nṋe mushumo waṋu ndi khou funa nga maanḓa ndo u vhona ndo u tama ro no ḓivha fhethu hunzhi ri tshi khou ḓi ṱangana na zwiṅwe zwithu no khou takadza nga maanḓa DJ Telkom a si muthu ane a vha selfish vhathu vhashu ndi a humbula no thoma uri ni gudise u lidza ra ri gai ra ri ḽa ḽora ya nda ri Telkom ndi a kona u lidza a ri ntumbu ndo zwi konana hayi ḽa zwithu ndi khou zwi livhuwa nga maanḓa ha selfish ndi mu muthu ane u a kona u fha muthu opportunity a ri ntumbu ḓo no guda u ita hezwinoni so DJ Telkom hu na vhathu vhane vha khou nyaga u amba na yini vhathetshelesi vhashu call you DJ Telkom o swika vhone ndi ḓo tou dzhia vhathetshelesi vhararu fhedzi vha ambe naye DJ Telkom nga u tou ralo u ḓo vha a tshi khou vha fhindula nga u tou ralo vhone vha tshi khou founa vha mufha ṱhuṱhuwedzo kana vha mu livhuwa zwine a thi zwino hupfi muweni na musi a tshi ḓa a songo fara zwa maramani u nazwo DJ Telkom khoi u hone vhaṅwe vha tshi tou mupfa na nṋe na tshi sokou pfha tshi funa DJ Telkom ndi sa humbula uri DJ Telkom ndi nga vhuya nda ṱangana naye vhutshiloni hanga hoṱhe nga u tou ralo fhedzi mara ndi naye DJ Telkom khoyu zwino vhathetshelesi vhashu vha zwi vhona na zwavhuḓi nga maanḓa uri zwithu zwavhuḓi zwi tou ḓi amba zwithu zwavhuḓi zwi tou vha mini ndi khou mu livhuwa nga maanḓa ndi vhaṅwe vha vhathu vhane vha khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa kha nḓowetshumo ya zwa muzika fhano Venḓa vhathetshelesi vha foune ndi khou tou dzhia vhathetshelesi vhaṱanu fhedzi call you DJ Telkom u hone kha Ntumbu MAPFURA online radio
vada vachikwamba nemwe muthetshelesi koyu Telkom enda ndandona ndiona ureni ari one robi apa bohomo ndichirisana wantangeni nda nne ndikakotori ka DJ Telkom mwana mukala akafara ngoraro uri rinesa vathu vayani ribvelele azviko toda mumwe muthu ane akotobva kule ni zviko toda rine vanhu richifarana ralusa mwana womukala ngazo zvozvitukutuku zvine rangaposela zvone kana zvine rangadonata zvone zvingaita uri na Ntumbu apo adiwanira muthu ene akubvelela ngamanda kana ene akudhiveya kule na tsini nda ndikoliwo ngamanda ndikoto nne ndotojena totutuwedza zvenaita DJ Telkom zvantesa nda ndikoliwo ngamanda that's right ava ndichemwe muthetshelesi koyu muthetshelesi Ndanzuna Ntumbu. Keso muthetshelesi koyu DJ Telkom Nditaki Ramsey apa Cape Town ba Telkom. ndandona Telkom ndikototakala uri zvine navazvone tiri. nda Vone va muthu mulwane ende ane avonori kha muzika ri avatakalele ende vasinda vukuma. nda Muse yanga ndisife ndiyo uri muzika wa Telkom nga chifhinga ruri kha lockdown. Ringa uwana gai hone arali mchinga una zwizo nanga zvi Facebook live auna session na nyera ngato dikanzwa vanga muzika wavovo afana ne record to share online zwa zwino ri kha lockdown nṋe ndo to paka zwithu zwanga ndo zwi vhea then kha online nda sathu to vhuya nda zwi thomavho zwori ndiyo digital online mara sa ezwi vha tshi khou amba ngo ralo ndi ḓo ita uri ndi kone u ita online ine vhathu vha ḓo kona u ngwana ndi khou DJ khayo nene ndakotombela chitu chichipedzi ari sugori savege dao vanga todiwana khamsi vojena online vatori kanzwa vakamti iyawara kane 30 minutes ngauri ndiyazvidiva uri vukoni yaini ndi vunyi na mntu kanononga mntu wadzirambi uri mwini adevo aita vuNC na notovhura musika vane vachikoya online izvo zvinhu ringa svitakaira badisa vatekedzi vakona ndikoliwa nga maanḓa ivile zwa zwino ndo swika hafhanoni nṋe naye khasho ro no vha tshithu tshithihi nne ndikoliwa nga maanḓa arali vhathu khou farisana venḓa ḽa ya phanḓa ari tikedzane ri vhasa ri tshi vhuya vho ra kona u dza ra mitikedza ra kona u farisa ngo to rali vhana vhashu ndikoliwa maipfi avhuḓi ngo ralo akuve mugivhela umntu kana na musi utongola mavele ungawe ndikombelezi ni mucheke BP muna ndiko ḓo mamarejana dzi kukutisi marango utangowela mavele ni a ḓo ri tsho no takadza ndi tshari mini ndi zori ḓuvha na ḓuvha ndi khou nyaga uri khasho i dzule i ya maṱhakheni kha vhafuni vha tikedzi vha Ntumbu MAPFURA online radio a ri ṱanganedze vhukoni ni zwinhu zwine ra khou sendesa ani vhoni no ḽa muṅwe wa panda wa bada ro vhona dzi episode hezwo zwithu zwine ra khou funesa zwone ra ḓo mu vhona ri tshi khou takusana nga tshanḓa ndo vhona ndo takalela tshithu uri advert ya uḽa wa bada ye tiwa nga ini abantu demo mthetshelesi mthetshelesi ni madekwana vhodi kho you DJ Telkom kha vhambe naye o ḓo ri kanda ṋamusi thirwi Yeah, because I'm watching from heaven, ne? That's right. Ndiko kubona ndinita dzulu ndo na vo road na vo pilato vo takala na manda va tshiko ndi jeno lokoma. Telkom. Yebo. Kha ḓo dovha vha ri vo ita mini? Ndiko pera ndita dzulu ndo na road na vo pilato. Hezwo zwithu zwi tonga ri avha ri ndi vha vhudza zwiṅwe zwithu ne hange kha Facebook ndi pfi Pastor Masara DJ Telkom mthetshelesi vha khou ri pfa ndiko baba hange kha Facebook ndi pfi Pastor Masara DJ Telkom hezwi vha tshi khou vhona navho vhathu vha vha vhudzisa uri ne vha nḓivhana vha ḓo pfa zwori vha ḓo pfa tsho uri hoyo ndi a muḓivha vhari vhani ndiko vhudza nga sakhe uri madzina tshikolo swari hela goli ya Elia ndo inamela vha rava nika dzulu hapa ndiko nika dzulu hapa noni ndiko tenda Telkom arali no shuma na sikapo nisongo support na muthu no vha ni khou shuma nga ni muneri kana vhela zwidi no ndiko liwa nga maanḓa nika ḓuro takaliwa hapa vha lumelise Maria na Joseph na shangoni utakaliwe zwino oyu wa vha khou amba Telkom oyu mthetshelesi upfinyi ri khou poposa
Aberiko vana khasho nga DJ yo DJ Telecom. Riko vaza riko vabukuta rara. Riko namse ya. Okay, Telecom. Omtechelese ufinyi dzina lawe. Anga vachipfinyi. Hey, oyo akamusi David. Hai. Ndija kumupa dzino. Kadopyo. Chipfinyi chela cha bofu. Murana nditoto udavanta bona Bartimaeus. Etako. Ndikomupa dzina. Una bosi Joseph na mini. Dzina la wofi Bartimaeus alori. Yes. Ndiyabvula nakutisi apa. Jesu. Nditoto udavanta bona. Yes, amura watapita. Bartimaeus tata. Rekodiwa kavada vatechelesi vacho vevajena varisumedzisa miledza mutikavada rekodiwa kamanda DJ Telecom. Ningavudza mini kana ningavenya mini tutuwedzo yotosumisa sauri ini mutikedzi ni mumwe wa vathu vane vafuna Ntumbu MAPFURA online radio ndi zwifhio zwine nangamba zwone DJ Telecom? Zwine ndangamba zwone ndi zori hei radio kha i aluwe. I aluwe i fhire hafho hune yavha hone. Hezwi zwine ya khou zwi ita hei khasho i khou ita vhathu. That's right. I khou ri vhea kha mapa. Rekodiwa nga maanḓa Telecom. Ndana. Telecom. Ndi a zwiḓivha ri ḓo dovha ra ri khou amba hafho musi khasho i tshi fhela zwino vha zwi vhona ri khou ya u vala khasho ṋamusi ndi mugivhela kha ri tendele vhathu vha khou ḓiphina fhedzi ndi khou vha sia ndi khou vha suvhisa hu sina na mini DJ Telecom kholiwa nga maanḓa and sanitizer, but that's right. Keso vathechelesi vasho diva la vudinga maanḓa na madeko na vudisa nga maanḓa anga to raro tshi khou ra vathechelesi vasho vhoṱhe vhono khou ra Ntumbu ri khou mama ri khou to ḓiphina a una na zwiṅwe thiri ndi khou dovha nda suvha na vhone. Ndikadivana vonga torado vathechelesi vashu ande chikora mugivhela wa vudinga maanḓa rekodiwa nga maanḓa vhathu vho rumela milaedza vha to sumbedzisa zwavhuḓi nga maanḓa vha ri Ntumbu we ro vha ri na idu ka torado ri khou ri haiwa hai vhathu vashu nṋe ndi khou ri ndi khou liwa nga maanḓa thikedzo yavho thi ri kha ri dovhe ri ṱangane nga musumbuluwo sonda a huna khasho nga u torado thi ri thi nyaka vha sia na zwinzhi fhedzi majokwe ra vha ri nao ṋamusi nga mugivhela vhaṅwe vha khou suvha ku amba Afrikansi vhaṅwe vha khou ita mini vha sokou ri muthu ane u to ḓiwana uri ndo rwiwa nga tshikandeledzi vha tshi amba nga tshatshakhuluma berepfi Goldbust Sakaduka vhathu vashu ndi ka ri mini kha vona ri khou suvha nga u toralo luimbo kholu ri sathu ṱuwa vha dovha vha dzhena kha YouTube vha vhe na rine thi ri khou vha pha tshifhinga tsho ri vha ḓiphina nga u toralo ri khou suvha nga u toralo vhoṱhe vhone khou ri Ntumbu we ri khou nyaga u ḓiwana ri tshi khou mama roita vha songo wango yo ḓiphina nga zwiḽiwa fhaḽa khanoni Thohoyandou hanefhaḽa migeroni ri tshi to ri ya khona ri khou ḓidzhena hanefhaḽa hune ra nga vhidza uri mini Maungani Lodge na vapfananani va hone SVM va hone na vone Tshera Mafukadani nga ningei Tirwi na DJ Telecom ri khou ri mavusiku avo yavhuḓi thina vhoṱhe vhe vha khou ḓi supporta vha khou contributor na vha Zesty Life na vakhamele vho no khou ambadza Ntumbu Tirwi na vhoṱhe na vhabveledzi na vhoṱhe ndi tshi khou ringo ri kha ḓi vha roṱhe nane parare tshi kha ḓivha navho thi ri vha songo angwa vhaḽa vhathu vhoṱhe vhone khou ri Ntumbu ri khou diniwa nga mivhili ri khou diniwa ngo ḓiwana uri ngoho a ri tsha kona ngo mini mafhungo kheya ri sathu ṱuwa a vha fari heḽi Herbal Life Nutrition vha khou ri vha ḓo vha itela zwithu zwoṱhe zwine vhone vha zwi funa nga mutakalo wavho Herbal Nutrition vha khou ri ri ḓo vha itela uri vha vhone uri muvhili wa u sumbe nahone vha sa tsha diniwa nga mafura vha tshi vha ṱoḓa kha vha vha founele kha 072 770 000 ndi 072 77
000. Hey, herbal nutrition vakuri vato vaitela zvote zvine vone vasitoda zvone kana mufuno wavo ukodhirwa nga muvili kava vakwamena zvino nanepo cabbage vakuri vato vaitela zvote izvo zvova zvituku. MB baking vane vakuri dzikeke vatodziwana, muffin vatodziwana, na scones vatodziwana, fat cook vatodziwana tiri vakuri zvote zviri tovaitela kavari foinere ka 071 33 47175. Hey, ndikori andiswabuti nga manda na vote vonokori Ntumbu we rianifuna ngeno ndikori nga manda na vatu vorambedzawo namusi dzi data kana dzi data ndiva affordability ndivone vorambedzawo nga dzi data na vone vangasvikona u rambedza ngazwo vote vonokonyanga u tavhela data dza khwinesa kana dza mathageni kha vha foinele hava vhathu kana kha vha kwame vha affordability nga to ralo uri vha wane data dza khwine nahone hu sina makhaukhau kana makombikombi ndanduna vha songo hangwa. ri ḓo ṱangana matshelo kha nṋe Ntumbu Mafura ndi suba na vhone thiri na mubveledzi u wone rotondwa mulaudzi Mangenge Ntsundeni Mafhungo Nzumbululo na vhaṅwe vhanzhi thiri vho ita uri mitshini ngo to ralo ri na zwino ri tshi bva hafha ri kwa kha Telkom ra suba ngo to rali ndzandzuna. Now